sambil sopina tarik selawatan jak maulid selawatan tu ia tulak ni ke tarik jak dewek belum bersami ia angit apalagi tapi nak nasi kuning nasi doang nasi rasul umatan nasi Abu Jahal budaya sangatar mengatarkan luar biasa dewek pribadi hebat. Masalahnya pembalasan ni ke masih arak terlintas dalam pekayunan dalam angan. Padahal balasan manusia pira lalu tan ya tahu kembe manusia nenten berduit napi-napi. Siapa tahu dengan semua mater ni ke nenten tahu berbalas nenten arak isi nak beli kanduk lema Allah. Monden datang mom antam mana bedai ternika li bawa bunuh kayu si meleh tengater macam petuta makan mau lalu beli mana berubah li dengan anu untuk pun pola naik situ makin niki sajari renungan makin niki coba yang dadar-dadar petebal peluri selawat. Salah seorang ulama yang sangat sungguh luar biasa. Pasangan beliau adalah Abdul Wahab Asy-Sya'rani, mengutip salah sepupu daripada Masih Abil Mawahib Asy-Syadzali radhiyallahu anhu. Abil Mawahib Asy-Syadzali niki nabi basan beliau, raitu sayyidal alamina fil manami. Besok waktu yang sampun beripi bercunduk bertemu DCOD bertemu bercunduk sarang baginda Nabi Sayyidul Alam maksud beliau. Fakultu demi kuah bedai yang pok matur keharapan beliau, sallallahu asyran liman salla alaika maratan wahidatan. Ya baginda Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala yang berbaca rahmat asy'an 10, yang berbaca kebaikan kesalahan 10, liman salla alaika maratan wahidatan, kulit ujub sahija juga sabar salawat ke harapan pelungguh sekali saja. Ya mun aturin Nabi tadahruan kalimat sabaru Allah Ta'ala yang berbaca salawat, yang berbaca rahmat 10, bagi saya juga sabar salawat sekali saja. Qal hal zalika liman kana hadiral qalbi, apakah samara menika dengan sabar selawat sekali yang teicanin pahala, yang teicanin kebaikan, yang teicanin kesalahan 10, liman kana hadiral qalbi, bagi dengan sak kenyakan berselawat ati angan pekayunan nika iling ingat rindu cinta keharapan pelunggu dekaji Rasulullah. Jawaban Nabi, qala la ndin malikin, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Ndin marak meno, ndin marak menika, bahkan Nabi, bahkan salawat saya ucap, saya baca, tetap ya teicanin 10 sekali pau sekali ucapan 10 nggih, walau kana ghafilan, walaupun jak nenten iling nenten ingat ujuk Nabi. Itu
walaupun jangan nenten atiling nenten ingat ya sambil Nabi tadarun karya yang nyeletuk yang nguwit ladanan kena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah Ta'ala yang berbaca kesalahan 10 pokok nguwit masalahnya adalah Allah Ta'ala kurangan tak terpenguitan ia kurang tak terpenguit ladan iki ya ucap kalimat solah apura badik-badik badianat keraman ladan lidah niki daripada dia ucap barang solah mudbacu tapi lagi lah tetap maulid dinarap baik gambaran kepe ketuk-ketuk amak kakek aneh cerita baturin maulid tadi disemal yang di kepeng dinarak disemal yang di menyilak itu tepi terbaik kau memang ini belum kelele kerja wah penang dapat dede bayi ya susah pakayunan sampunan bayi setiap susah dede peberat dede bebani diri kebek isi tiap tunjukan isi tiap bentuk aplikasi arun entar betunah pekangan ke beliau ilui cara dawak sampuna siap paksa diri tiap berhutang berina pokok sak tahu turun batur lagu sambil sedok kaduk sambil seiruk apa istilahnya oleh pahami enggak mau lain rasa pahit kaduk Bandung campur air mata yang pun dewek matur baba marah meniki luwean apura luwean asak pokok sak turun batur desemelian dek padahal nika adalah beban bisa ruwen kembek dakwah luwek budaya-budaya sadaya pelung bersami ya solah lagu agak-agak miring tentang tekadu kau isi keluarga jamaah senamia nah pilih ke saling ngater solah saling ngater maaf coba dedek balas ngater insya Allah tahu lemak jadi kemas pater malik tentu deh angkanya kena niki pira tidak sampai dengan bahasa batin bahasa angan saya ikhlas tadarun karya tadarun tatya bersedekah bahkan menurut ulama tasawuf niki al-ihsanu bil ihsan bahwa min ikhlaqil kalbi dengan berbuat solah membalas sisi solah maaf dia akhlak manusia bahasa akhlak basuh iya niki lamun dengan suaga atasan kelasan din teman trekeng manusia ampura din teman trekeng akhlak manusia lamun kati dengan solah membalas sisi solah ampura coba sermin bubuh tertimpan seepen terbaiki seepen cowok menarap maling banin pelan ni kembek balas budi ujung epen sak tahu rumu kira-kira dia tahu badik untung nak lakan doang mari nak terturun terus berubah jadi basuh kan luwek ngolok ya bahaya ni wah kan anu malik kan ni dawan-dawan budaya sangat mengatarkan luar biasa dewek pribadi oh hebat
Masalahnya pembalas seni ke masih arak terlintas dalam pekayunan, dalam angan. Padahal balasan manusia pira lalu tan ya tahu kembe manusia nenten berduit napi-napi. Siapa tahu dengan semua mater nike nenten tahu berbalas nenten arak isi nak beli kanduk lema Allah. Monde datang mom antam mana bedai tenike le bawa bunut barang balik motor di menarak dong ruan anu mulai kemai angan kemai angan marah selalu entan mok antih baik jaga sok jaga enggak emah tu ni dengan satu kena baru nah ingatan astagfirullahaladzim aku tak mahu aku tak mahu ini kena ampura memang bahasa dewek ni kindem jaya lagi iya wah kadang-kadang pun pesokol kadang-kadang pun tahan kadang-kadang jak keceplosan kemai angan natun jangan kembe engat kembe sampuna sa bergantung ojok manusia ni ke nenten arak napi pun yen doyang nenten arak dewek pelunggu sami ni ke sak mula mau tegal enggak dua bisa mau tegal makin bisa merasa makin ikhlas rezeki sabareh urusan Allah Ta'ala kaling ni jaga bermingguan kayu si meletan ngatar macam petuta makan mau lalu beli mana berubah li dengan anu untuk pun pola naik setoi pola naik setoi mau tegoro ke sekali terkelak-kelak bagi tertatung Assalamualaikum assalam datang datang alhamdulillah makan bukan tegi naik malikan ngerumun aku impung binasi kuning binasi macam ni daru angan dendek baik ya coba dawak ya solah budaya kamara mereka lagu niki gama kerisa arwah ampura nenten kairapi ya justice ataupun yang memonis maniki lagu ampura itu tentu coba betes dengan hangatan model ni boyang ada tahun lema anja lolos sana ni mataran mana darat pikiran kami boyang dengan darat pikiran bersedekah ni kedin perlu pikiran ya pun dawak Masya Allah luar biasa seolah kena lagu niki gamak dawak kerisa arwah lamun diajari berat luwek jalan tiap tujuh antar betunah bekangen karapan baginda Nabi berselawat berkunut solah-solah beriftitah solah-solah sunah-sunah sembahyang sampunan baik saya tertinggalin sampunan baik saya tertadik salah subuk cara tiap tunjukkan kecintaan karapan beliau bukan hanya sekedar nikah bahkan ampura ada nama menikah je badik-badik je agak kepasilan badik ini niat terkena ya roh Nabi lagu kadang-kadang ini sak berjengah model pirkap bar pina wajib telu pirkap piran om teh rakam teh ada koma melikan 6 kilo berutang lempakan 6 kilo malik selaku bilang haragi-ragi tak utang kan penuh ampura coba dadar krisa dadar periri coba dadar pelurus gama niki kadin sa ndek niak sia-sia napi sayat gawe napi sayat karyaya yang pun nabi baru ngendike lah ndek napi di media berselawat tujuk tiang kemudian yang engat ampun tebing 10 pokokon
baca pokok ucapan, walau ghafilan, walaupun ia lupa entah nak baca, sambil melinggi sallallahu ala Muhammad. Atau dek jamarak menikir lawan bajang lalu isim tersermin, bajang isim tanganan kena lagu kanak-kanak makin niki hanya Muhammad. Atau rabbesal kadu Allahumma salli ala Muhammad, ya rabbesal ni huruf pun bitelah, ya Rabbi salli, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ampura loek masih keliru dalam baca. Dia apa dia tahu ibu mul. Allahumma salli wa yusallim wa yubarik alaih. Dia kata yubarik, dia kata wa yusallim apabila kena Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ia kalimat tersepas. Allahumma salli wa yusallim wa yubarik alaih. Ampura gene madoa kadang-kadang det meli jauh mikir biwi lagu ilmu kurangane hadian wah de Allahumma shalli wa sallim wa yubarik alaih salah menurut ilmu kaidah nahwunya de ia pasangan nia sholli terus wa yubarik alaih. Sambil sopi nak tarik selawatan jak maulid selawatan tu ia tulak ni ketarik jak dewek belum bersami ia angit. Apalagi tapi nak nasi kuning, nasi doang, nasi rasul umat dan nasi Abu Jahal. Iya dapat nasi je mungkin nasi rasul, nasi je nasi rasul kelampan dengan sekelur nasi. Kalau Abu Jahal jadi awat selawat niki baru jadi awat zahir, awat batin. Kalau mun kanti lain-lain dah perasa niki selawat kuat selawat. Mampat tidak usaha dipekan dinara dengan belanja selawat kuat tak? Selawat. Siri dinara dengan belanja siri ngerumun. Lu buti doang dengan makan tini tak ada barang solat tu ni. Udahlah selawatin selawat. Yang pun sambung sabaru mimpin Abul Mawahib Asy-Syadzali pas saja matur kearapan baginda Nabi sallallahu sabaru pokok berselawat walaupun jak lupa tetap sakit banding 10. Fayu'tiyahullahu amthalal jibal. Ndek nak ia doa. Kenapa dah? Yang terkijal si Allah Ta'ala amthalal jibal. Marak-marak gunung, marak-marak bukit, marak-marak keluik gunung-gunung hak luik dikir tetap terkijal bergunungan pahala walaupun jak lupa entar berselawat. Maka masa-masa makin niki lu antar berselawat dia lu serakal niki timbang seagol-agol sederhana kadu. Selening jaga wak niki lah mentang dua marun kabel PLN. Tontai maka makan kasukul kerupuk lemas lemas payu. Agol-agol memang nikmat ading-ading. Ndek napi ya adik pengadik-adik pengelisir dengan toa ndek napi marak menikah. Ndek selaput masih harus tak baik, ndek selaput harus cek keteh. Pokok sak kelempat pokok sak baca enggak maju lu. Ndek sak kuat-kuat doang. Le barang mengkangkah serakan kan petanda si senina oleh-oleh. Assalamualaikum muni wah preo. Hai tu dua anak tu tidur. Ternyata mak nolih. Bijom lagi amat. Waktu lalu setelah kemudian merusak dengan menakut suara. Dah. Coba usahakan ilmu lain malam laun. Coba fulan selama sebulan niki loian selawat anda tak syarahkalah di santren misalkan ndek je bilu-bilu niki agol-agol mai niki terdengar. Allah Ta'ala yang berpaicah Nabi pahala amthalal jibal pengendikan Nabi dalam mimpinya sak bedait bercunduk kaca Abul Mawahib Asy-Syadzali.
Kenapa? Wa minal malaikati tastaghfiru lahu. Malaikat ia tunasan ampun kolein ujuk dengan sak bersolawat baru. Bisa baca lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Terus berbi lamun paset paus pat ucapan iling engat karapan baginda Nabi, yaitu cinta gama untuk nyarak Nabi. Bu itu nyarak Nabi. Senentan mah Nabi terbangkitan, senentan mah Nabi zahir. Apalagi jamaah bini, apalagi dengan nina, dengan bini lain, marah anak manok dan tepinaan kerangkeng. Pelunggu sami sekek beduin selakian, sebinianan luwek. Mau pelunggu nikah itu bergilir antih diri tersuruh tamu. Jauh takillah lo gilir semama berderet. Wangkah mari bare jolok ke sekedi. Ni jauh sangu ni hal itu bergilir. Makin doang lah mau terlampak doang wah terkopok kat. Lahir niya niki jauh sangu lalu bergilir. Dapat zaman makin alhamdulillah barokah rahmat Nabi sarahmatan lil alamin. Jamaah bini dan kanggo ya te main-mainan ya tepinaan baru ya marak menikah malik ya pun jamaah bini paling luwek entan ya girang-girang iling semula ya ampun pasan meriam ni ke alhamdulillah untung Nabi lahir ada nak andek je kecepituk pada mama hak tolek ni dia kena nah. Memang wahia aman dek loe kanca sekek nya pun meret kuat-kuat bersolawat ia kena maulid ndek napi itu tiap engat-engat tak saling ngater. Ndek napi itu tak engat sekedar nasi kuning. Lama nasi kuning cuma minak kembik timan bulan lain. Din bau menutup minak di bulan lain nasi kuning. Bau. Momentum marak meniki kenyekan dari pelunggu sami berbeza mata tak tunjukkan cinta sampunan gama lama tak gagal bab marak meniki kemudian ya gagal salahin aja lah ya pun wa amma idza kana hadiral qalbi adapun sambil sabar selawat mut eling berbiru jasa Nabi lamut ya eling ya ingatan berbiruan pejarupan berbiruan muan berbiru raga Nabi jak maaf ampura nenten tahu nenten narak foto nenda nikah nenten bau ta foto sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tetunasin beliau ya berembejak ruan pejarupan berembiruan muan baginda Nabi. Sayyidina Umar berjawab ke Nabi dek tahun ruan dik bani serepan isi mulian padahal menantun beliau berbiruan dan bahani dia menak rau Nabi nunduk dan bahani pelar marah meniki
lah bagus tebal camer. Itu zaman Nabi ya dia datang, dia rauh doang beliau. Sayyidina Umar langsung nondok isi mulian beliau dan mampu ya tersermin, dia mampu engat, dia mampu jeleran bahasa Sayyidina Umar. Ya pun samut ilingan makin jasen beliau, alhamdulillah. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية Salapu kumilit kumalat satimu sabat sadaya salau pada saling cerita, pada saling telefon. Selapu hewan searah elik lautan, selapu hewan searah elik bumi, selapu hewan sana kesur-kesur ni kepada saling cerita. Bahasa Arab sok pasah isi. Yang cerita kami, yang cerita bahawa Sayyidul Alamin niki baginda Nabi lahir, saling cerita. Ya, nak masih nyeleket-leket makin cerita. Lama tak maulid pada saling cerita. Harap sak lewat WA. Piram ya maulid tetari. Wante tered biru doang den terbalas. Anu badi ampun dibalas cat tetir. Ampura niki bas kanak baja ke kena cat niki ta. Walau ibu-ibu baja niki. Anu badi ampun diterbalas SMS sentir. Marung dengan milik pesila ruam lasik. Padahal membaca orang lupa terbalas. Umat makin ini Lombok Barat bercerit saling ketuan, kacau Lombok Timur, Lombok macam-macam. Ndek napi karena hal-hal memang kaitannya dengan ampura isin bosang, isin tiang semata. Lagu nikilah mulinya bulan niki makin. Ya pun saling ketua. Hewan-hewan pun saling ketua, saili lautan pun saling ketua. Oh, Nabi lahir bulan Maulid makin. Selapu tumbuh-tumbuhan saling ketua. Isi senangan makin niki dawak empat-empat saling ketua. Isi senangan makin niki engkah nilik lautan, engkah nilik kolam, piring tau empat. Tu iya nampak lain perwah Maulid niki dawak lain empat nara sampin arak buah-buahan anggur-anggur berbagai kemahal lawan maulid aja disemal bersatu tanpa ada buahan mana-mana gama buah punti kempi ya senang ya senang ya senang manok-manok senang kelebat cemok selapu dia perlu kesami ya kalah dende sabunat isi kalah isi makhluk-makhluk salena niki yang pun dawat pengendika Nabi saban adapun saya jadi waksa berselawat iling juk Nabi jasanya beliau nggih la ya'lamu thawabaha illallah ta'ala minta narak ya ketahuan pahala kecuali Allah ta'ala doa selaku sampunan saya lain ida prase ya bermik ya speaker searan besentulak searan berselawat nika kembali la yubtilu hariyau ndek batal walaupun jak pedengah-dengah dengan selawat dikit dan ya batal pahala nentan ya gugur kesolahanan nentan terhapus gara-gara saya perituk-perituk batul khusus untuk selawat niki jak semua alam taziman penghormatan kemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW selawat nikin din bau batal walaupun jak perituk-perituk batul agak tiba-tiba jaga agak merituk sambil nyapu tu leah mesin din batal pahalin ibu daripada tak nyempatu daripada tiang romun sama sapu balik mesak sama sapu dedurut mesak terus ngeromun itu apa hal ini dengar sallallahu alaihi indah menjelamer kicun doang beak kicun nyong
Nampak? Dalam salah satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngendika beliau. Isi-isi dulu. Praktek ilmu sampun liwat. Bismillah. Baca, engkau cengik-cengik. Apa? Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Malah dalin tu ada. Dendek berbahasa kena Rabbil Alamin. Rabbil. Kayak sekali masalah Jawas. Yo, dia mana-mana bismillah. Ar-Rahmanir. Oh, iya entah. Dia minta uji kena malik kena lupa. Ya Allah ya Rabbi manusia. Kali saya ini sama iya tak cerita Nabi ngenam bismillah cerutan sampuna saya tangkat buit dan botol ni ke tergending li gigit potong gagak kocor napi arah nyojok dulu ay arak bahasa aku semal sebut teniki coba tu balik je mun angkat kocor maka beli kola gagak la ilaha illallah maaf nggih agak kasar runana kela bekeloteh macam tanapet bade menginggas doa sakit dada sakit apa aduh kebek menindak den makruh den pete besuhun den pete pira kaya kenyang piranya berisi tiang barokah tepite dalam setiap napi pun sakmut karyaya napi pun mut gawe timanja secerut ai lamun barokah tasbih sugul Quran sugul ucapan solah sugul lamun berkah timat kalau ai pung manok lagu lamun dek berkah je tendam tuah ngando tu tendam kemana tu aman tu memah besuh je oh ngado kabeh nasi berak makanan bergak no besudoan golek Allah arun bosa nganu nyeleng umpamana enggak anak boyak makin maras ka diatur dewek sabaru saone barokahnya empe umur niki sekendi wali lah sekendi pelungguh puk piro umur makin aran 70 aran kayun gagan 70 malik wah nyala wasila umbalu puluh buat tapekor siwa puluh ditemani ini karing seket aduh gaganat puruk tertendang si kanak enggak ada marah-marah meniki je barokahnya karing beh daruan ai karing sekedi barokahnya boya timanja secerut lagu lamun barokah niki barokah sugul tasbih sugul mesangat baca Quran din mesang nyumpa lamun makana solah sugul itu pelihara diriin din ya sugul kalimat kotor walaupun ya paksaan ya nyumpa nah keberbetan yang dia baca nyumpa yes mesang ruan jelamer maru dengan zikir ruan bibi kan la ilaha illallah di mana terbecat dawak satamu adalah rezeki berak kuning tepara neta naraka solah lamun berkat tamu terjaga aniki ya ucap barang lenge ya ngompat dek terjaga aniki ya dengan barang lenge dia berharap dong dengan ngompat-ngompat deket mari ida dengan kahdeman ida ma pau aku li aku semama tu bali ni jandi mun pita batur kabar terbaru lalu pita batur ceng iki akibat daripada makanan sak tamu nenten barokah sak sogul pun akan mendatangkan malapetaka dan akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril
Mara sekali pengendikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu alaihimussalam. Baginda Nabi bebaos ngendika beliau, atani sampun datang, sampun rauh nggih ujug tiang manik Nabi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Bu, Nabi tugas Jibril menurunkan bantuan. Okey. Membawa Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Israfil niap sakakala atau trompet. Israel cabutnya apa? Kalau yang malam berdaya tu bakat kena malaikat Israel lah, orang terpelai. Elok nak tidak ada. Dentan tugas batur. Dentan tugas batur. Malaikat Israel kata badain. Elok nak kanti ya mun. Ani haruan aneh. Memparan malaikat juri rezeki. Mai siap. Angkat meja. Aku menjawab. Dapat sida hak betul rezeki. Dalam cara akidah niki, maaf, wajib petuikan, wajib tahu tak apa niki tugasnya masing-masing. Ampura, jaga makin. Luwe salah sebut. Gama Jibril, terus Mikail, Mikail. Jaga makin nak boya anti ahli kitab. Netanara mukdai cara tahu dari yang malaikat Mikail niki. Mikail, Israfil, Izrail. Dapat ngapal-ngapal ni ke? Dek semar lah simak ngapal makin je pada seruan sebab ngerti. Faqala Jibril, berbahasa malaikat Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi, man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin ana akhidun biyadihi wa amuruhu ala sirati kal barqil hatifi. Pembikaan arti bu ndenggi malaikat Jibril berbahasa demen wah parak baru demen wah rauh malaikat Jibril berbahasa malaikat Jibril nabi bahasa man shalla alaika fi kulli yawmin 10 marratin. Saya juga berselawat ke harapan pelunggu dekaji ya Rasulullah 10 kali bilang jelu. Ana akhidum biyadihi, tiang lemak ya tegal iman dengan nike, wa amuruhu ala sirati qal barqil khatifi, tiang ya peliwat li siratal mustaqim marak kilat sanyamber takak jauh. Dek jak manuk kat gorok makin selawat begaan menukan dek jak tatar dek berutang raja batur bebing minin terbalas doang separuh manika kena entah muluan tak selawat berembela muluan tak pece aja solat seri loe seri ba napi lagi 500 sejelu 500 doang sejelu lam yaktakir abadan netat ya tedait isi jelang selama-lama bilang jelu 500 bilang jelu berembela mu 5.000 ni kerja alhamdulillah gawe dedek berketua disediakan berketua hati pada pacu lah gundik nunasala mesiu adik kudu gawe poro-poro berlandaskan nabi pengendikan nabi samangkin 10 doang yat pawas 10 yat baca bilang jelu malaikat Jibril berbahasa tiang yat tegal iman lemak dengan ikayat liwat di siratal mustaqim kal barqil hatifi dan bina marakilat kisab sunin elek siratal mustaqim poro-poro ya tunas karapan istri Allah Ta'ala kadang sak deman terpenguit niki enggak nak tunas lewet wikan keton barang solah lagu nenten tekican inayah bantuan Allah Ta'ala
termasuk ngaji marak meniki luwe wikan ketahun arak pengajian jalur Sabtu sore lagu ndek selaput tekican bantuan si Allah Ta'ala yang tahu datang ndek tekican macam-macam tegawai padahal ndek sakit ndek buta ndek gedok ndek seteruk anu sehat lagu dengan ndek tekican si Allah Ta'ala bantuan udah manika ya mensyukuri cemoh-cemoh 10 kali rayuah hasil juluk maulid makin insyaAllah lamun dia selesai makin lemak juluk kemis ni ke ile tengiris tersambung itu kemis akan datang. Nah waqala Mikailu berkata malaikat Mikail alaihi salam ana asqihu min haudhika ya Rasulullah saya jajua seberselawat karena pelanggan kaji 10 kali tiang langsung ya pena mendengani ke elik telagan pelungguh lemak tiang ya pena bahasa malaikat Mikail cara telagan Nabi ni ke haudi masiratus syahrin itu kan perjalanan sebulan ke Belon perjalanan sebulan kelebaran perjalanan sebulan keluik canting ni ke lemak penyedo kan marak kulit bintang searah elit langit ma'uhu abyadu minal laban air lebih putih si air susu lebih manis air madu paman syariba minhu la yazma'u ba'daha abada seteguk doang ayat 6 ni ke neta tiak merasakan haus selama-lama isi main dengan sapaus baca selawat 10 malaikat Mikail berbahasa tiang lemak ya penam langsung muliakah ni ke enggih masalahnya mudah-mudahan sak tekican genem kelebat dek hanya sekedar genem kelebat ya pinak tarik pinak edaran pinak ciput isi tiap maulid marah baru lagu kelebatan gama sak marak-marak meniki entah kelebatan diri itu bu anak tidak jam lah karing 2 menit wa qala Israfilu alaihi salam berbahasa malaikat Israfil alaihi salam ana asjudullah ta'ala ma arfa'u rasi hatta yaghfirallahu ta'ala lahu bahasa malaikat Israfil tiang ya sujud lemak le harapan Allah subhanahu wa ta'ala le jelo kiamat la ma arfa'u rasi dek angkat ulu bahasa malaikat Israfil hatta yaghfirallahu ta'ala lahu sampai dengan tetap pada selawat 10 kali ni ke ya tampun itu kesalahan si Allah Ta'ala luwe jalan tiap berharap luwe jalan panggung-panggung angan luwe jalan tiap betolat elek kesalahan lagu enggak antan dewek ya matur napi enggak mak mudah-mudahan sak tekican inayah bantuan seini tahu gawe enggak niki tembus tunas berajah tunas biasa tunas regenan tan kade seini gama ye jari buat bibih ye jari buat angan ye jari buat fikirah tamanike at melinggi-linggi betalatan ya sambil sa'anu sallallahu ala Muhammad atau Allahumma shall lagu-lagu mak marak ni kita tengah bangkat laun letun dengan jok anak akan menkuris Allahumma salli hai gurisan tu oh ni anak akan sekede manu ni lebarannya anak jak batur no ilelenten bercorak lah dawat sambil sak napi jak juga berharap ye jalan tiap tunas karunia paicen Allah Ta'ala sak solah sak bagus ya beramal soleh dan bahu ya berharap ya melinggi ya toko le gede ngat netan rakyat gawe kemudian berharap ya teicarin sak solah maaf
segala napi pun pengharapan baik Allah Ta'ala pastinya icanin juluk gawe barang solah, iaitu ia ciri-ciri dengan ta'ampuni terpetunjuk terinayah tertolong si Allah Ta'ala tunas ampun. Ia ciri-ciri dengan ia teicanin rezeki terinayah terbantu si Allah Ta'ala kadang sak nunas kadang sak berdoa terumbuan rezeki. Kalau mendengar hak nenten yang tebing rezeki dia terbuka angan niat nunas tunas kembali montor ramaan. Jadi apa? Masuk. Jadi apa? Kembali nenten ya tebing montor pun tertutup angan niat tunas montor. Dek nak pun dek tahu. Padahal untuk beli jak tebing anak kat kembali. Dia beli tebing bahit kembali. Dia beli kat kol-kol lah kembali arat buaya-buaya. Dia mahal jualan malik. Lagu saya ngasak nentan yak tebing motor tertutup angan tunas motor. Marah dewe pelung sami sak nentan yak tebing kapal terbang. Nentan yak tebing kapal terbang. Ya pun dimiliwat kapal terbang dituah kena ya Allah icari enggak maka di kapal terbang kembe. Di tiap tebing kapal terbang ampun tertutup angan nunas. Enggak anu tunas tiap belunggu ya Allah icanin enggak makan di beras. Ya beras kando kepeng rapat-rapat lah manika icanin enggak makan sehat sama manika lawan hayak tunas ke tebing hotel karena nentan rezeki le hotel tertutup angan ya tunas sak marak-marak manika. Belum sami misalkan ampura contoh arak misalkan sanentan beli sebinian halisir-lisir niki saya ngasa wangkahan arak jodoh tertutup anget ya tunas ke desa tetebing senina ya nah icanin enggak makaji pendamping hidup dia pendamping hidup saya ngasa wabih jodoh tertutup angan merari kembe apun ada dek tidak apa aku ni kembe wabih jodoh nentan ya tebing apa tertutup pada run pekayunan entah saya nunas atau bedul. Jadi sak keempat waqala Israilu berbahasa malaikat Israel malaikat maut ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya'i alaihi salam dengan sak paus dengan sak baca regan perjelo 10 doang tan paus dan bahasa malaikat Israel tiang lemak ya ambut nyewen tiang ambut nyawin marantak sa embut nyawin para nabi tak keembutan solah mai idapan niki amalan solat jelu berembela meluik maaf dedek ketuanan la meluik lain begia anu enggan isi jelamer enggan isi ladan isi lidah adalah kalimat solawat. Banyak kisah tentang sakmara meniki insyaallah lemat sambungan malik wah sejam niki mujangkeanan makin karena asar niki wah apara niki bega arun makin jam entah jam telu ya jam telu lebih 11 menitan nggih namun tak ngaji sekitar jam 4 pun baut mula atau jam 4 lebih 15 jam 5 lebih 15 waktu selesai nggih lagu alhamdulillah baru mulai 4:30 makin niki jam 4:30 lebih 4 menit selebih niki tiang ya kantongan mulai barehat yang kah lagu maghrib malik niki arun masih jam 6 lebih sekitar 12 menit iton azan ataupun iton ngebang maghrib nggih ibu-ibu ikhlaskan dirimu kalau mau buat jajan makanan untuk maulid anda yang melumbar ngater lillahi ta'ala di Bu bani biak teh seniki coba saya saat terang tahun makin dedek lalu atar nanti manara coba tes kena tang lamun kanti tahun lemak malik ngatar berarti yang teboyak run kesabaran ataupun apa ada angan coba dedek lalu atar jolo ada yang mata pesila lumbar ni kemu dedek pesilaan coba timat jagorok macam-macam di pesilaan berbirun reak kesian mereka kan jadi dawang ad berajah
barang-barang sarang-sarang pemulus pelurus petepang tadarun angan niat setiap amal soleh kah baya harapan balas salik manusia nenten berdua napi-napi sin ya bebalas manusia nenten mampu ya bebalas lamun toh pesugul sedekah misalkan sesuap nasi sambung sekedi jari niki malain lain Nabi Ibrahim alaihi salam demen wah selesai doang bangun Kaabah dawak 4 bucun Kaabah nike ia ton solat ia ton munggah beliau 1000 rakaat per bucun saya mampu model perlu sami cara dan mampu ada beliau 1000 rakaat bilang berbucu bucu dia menuah selesai dan fa'ahallahu ilaihi Allah subhanahu wa ta'ala berwahyu ujuk Nabi Ibrahim ma ahsana ma fa'alta ya Khalilullah alangkah sungguh hebat sangat solah ia gati tadahrun sak memgawe wahai Ibrahim. Dilanjutkan bawa Nabi walakin luqmatun fi batnin jaiin lagu sesuap makanan satamu ujuk tiang dengan lapa khairul lahu lebih solah daripada sembahyang sekian keluiin baru. Sesuap makanan ujuk tiang dengan lapah lebih solah daripada Nabi, daripada sembahyang Nabi Ibrahim 4000 rakaat manika keluar apik sabuna sak bahasa enggak nak per aku naik kelubing dengan manga dia kesemeng bayang dia kena nika jadi sedekah nika ya solah ya bagus coba kah baik harapan pembalikan mula-mula rezeki tu jangan mau tenok anda dek tatar lama alhamdulillah mulai teman tu wali warga alhamdulillah awas kepengantam itu kan tak menarak dengan kebetulan liwat-liwat kah baik lambatan mana-mana seduhan kopi mana-mana seduhan tajak nak ingat yang dengan boyak rosokan yang dengan misalkan jok-jok proposal jok macam pesilak-silak meninggi ngopi atau ngenam manika kah baik pelit kembin siapa tahu ni ke Allah malaikat iaitu uji pelunggu sami senamian. Jadi baik apa hal mendengar liwat sapunan baik sak teremehal mendengar asing-asing ruun marak menikah ni jalla marun ni jalla nuk tiruun ti dengan lembeh teh jagi dipade gama ati ni pesolah ati ni pengkena nggih pokon arek dengan liwat ngupi tanjak ngenam wah mbeh teh ya terima amal soleh dia kulo sami badik-badik roah seempat mati sampi baru dineman badik ya terima cara Allah Taala siapa tahu sak seteguk dua teguk ai sak mun enam isi keluarga jari ya badik kia tepi nak jadi rahmat ujuk dewek pelungusan Islamiyah lemun arak lengkok-lengkok isi air arak baik manok-manok yang ngenam arak baik nah itu hak mamarak maniki penting ada arak lengkok-lengkok pina lengkok-lengkok centong-centong lenge walaupun jak basuh ngenam pahala luar biasa ada arak manok badai yang ngenam tikus badai yang ngenam meong badai yang ngenam nikah adalah dia tiap terlewatin si Allah Ta'ala kesolahan kebagusan enggak nentah dewek yang matur biar serap peniki mu lamun arah atur dewek sak solah sak paut sak kulu kena paice karunian Allah Ta'ala ya belu masalah selawat niki insyaallah lemak jelu kemis tau dewek sambungan malik nggih insyaallah waktu sampun niki entah ngiring balik dan biar semakin niki tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan kafaratul
majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.